abasaza bimuhira kera batinyaga cyane ko bigishiriza abana mu migi kiyi, ariko bari bafite rezo. Imana icubahiro. Amen. Naje gusanga bari bafite impamvu yumvikana. Boherezaga abana bakaza kwiga cyangwa se bakajya kwiga mu bihugu bindi cyangwa mu migi ikomakomeye nk'iyi n'iyindi, ariko bashika bagasanga nta kintu cyahinduye ya migi, bagatinya ko bazashika bakurikiza ibyo basanzeyo bitari byiza, bitajanye n'Imana ishaka ku buzima bw'ikiremwa muntu, kandi nyine benshi bagiye babigwamo. Amen. Haleluya. Ariko Imana yakoze ibikomeye cyane ubwo yahinduraga bino bisagara bikomakomeye ababyeyi bacu batinyaga koherezamo abana kera. Kumbe bizari mu mugambi w'Imana kugira ngo abahaye baza bazafashe mu guhindura ibibanza tubyigarurire bibe ibibanza byo gukoreramo imirimo y'Imana. Haleluya. Ibyo mbivuze bishingiye kuki? Shingiye rubyiruko. Imana iri mu ijuru izabaho umugisha. Imana izabaho umugisha, kuko nasanze barakoze bafite uruhare mu kuyobora uru rubyiruko, barwereka inzira ibereye ikwiriye, ku buryo ndetse dusigaye dusa naho dutegereje ihaho rikomeye rituruka mu migi bikomeye. Yayindi twatinyaga kera ko havamo ibintu bitari byiza, ubu nyine dusigaye dutegereje ko arimo have ibintu bikomeye. Sibyo? Abavuga butumwa bakomeye nino tubashakira, abaririmbyi bakomeye nino, ariko kera byari bigoye cyane ko tubategereza ibintu bikomeye. Ibyo byatewe n'iki? Byavuye mu bikorwa, mu mirimo ikomeye mwakoreye ino. Imana izabibahera umugisha. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Guhinduka rero birashoboka, cyangwa se kugira uruhare mu guhindura ahantu runaka birashoboka. Ni ukuvuga ngo mu bwoko bw'Imana, mu bantu bayobotse izina ry'Imana, nta hantu bakwiriye kudutera ubwoba, kuko anahateye ubwoba ntitwahategereje kugira ngo tuhahindure. Byarahindutse mu izina rya Yesu. Abantu bose babaye abahanuzi mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Abasore bose bayobotse inzira yo kuririmba kandi barabikunze, Imana ntihabwe icubahiro. Amen. Amen. Ufate kuri kabiri niho dukorera, kandi ucuranga nyine amajwi yoroshe. Tuje mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Ijambo nditurija kure ya teme y'umukutano. Uyu ni umunsi batubwiye ngo ni umunsi wa karindwi usoza ikiciro cya mbere cy'iminsi 7. Mu gihe cy'iminsi 21 muzaba muri hano, ni ukuvuga ngo uyu munsi ni umunsi wo gusoza ikiciro cya mbere. Sibyo? Noneho rero mwagize umugisha wo kubana naje. Naje nagize umugisha wo kubana namwe. Ndakora summary, ndakora icyegeranyo kigufi kigize inyigisho zigize iyi teme yacu y'uyu mukutano. Sibyo? Abaje mufite umugisha, ariko nabataje mwarabitoye. Ndamera nk'umuntu wawe wigisha abakarumeri bose kwisaho bari, kuko turi imbere ya kamera, ndazi ko bazabikurikirana. Soma ijambo ry'Imana mu Ngoma za 2. Ya teme duhaye dusoma. Twarafashijwe ninga twasenge hano, turafashwa cyane. None ngo habeje n'umugoroba Revera Matayo aradufasha. Imana ifashe nsange cya gitaramo twarayemo mukikibarimo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uje wese musanga aruhuka umutima. Soma ijambo. Ibice ni 20 ku murongo wa mbere. Amen. Bibiliya iravuze ngo hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abameonimu batera Yehoshafati baja kumurwanya, maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Isiriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze Hasasoni Tamari ariho Enigedi,
Yehoshafati aratinya yihata gushaka Uwiteka, ategeka abayuda bose kuyiriza ubusa. Amen. Amen. Hano yakoze ibintu bibiri kugeza aha tugeze. Harimo amakuru atatu. Inkuru ya mbere, bamubwiye amakuru y'igitero kije kidasanzwe. Ijambo rya kabiri ngo yihatira, mu yandi magambo aradubla, yiyongeza iminsi. Nimba yarasanzwe afitanye ubusabane n'Imana kuri 50, bugere ku purusa 50, ngo yongera kandi kwihatira kongera kandi gushaka Imana, yongeza ipurusa zo gushaka Imana. Ijambo rya gatatu kugeza aha tugeze ngo ategeka abantu bose ngo kuyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanwe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu, yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rusha. Arasenga Uwiteka, arasenga ati, Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana y'Amana, si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntabagutanga imbere. Uje wese amusanga, uje wese amusanga, haleluya, haleluya. Abantu barahagaze imbere ngo bahe icyerekezo. Abayuda bose bariye muri mujyi wa Yerusalemu ngo bayoboka cya cyerekezo Yehoshafati atanze, ngo bose baza imbere y'Imana ngo baza gushaka Imana. Ngo bamare gushika Yehoshafati ngo hagarara imbere yabo ashikiriza icyifuzo cyawe kumugaragara. Amen. Amen. Ayo namajambo ngaye tugezeho atanu. Amen. Hallelujah. Ayo namajambo atanu amaze kuba. Irya mbere twavuze ngo ni inkuru yakiriye igitero kimuteye. Irya kabiri ngo yihatira gushaka Imana, gushaka igisubizo. Irya gatatu ngo ategeka Abayahudi bose kuyiriza ubusa. Irya kane ngo Abayuda bose ngo bayoboka cya cyerekezo. Icyaga Yehoshafati yakoze ngo amurika Imana ikibazo cyabo kumugaragara imbere y'Imana. Bwana sifiwe. Hallelujah. Uje wese amusanga, uje wese amusanga, haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Mwaye mwigana no somo. Ni byiza ko mukwiriye kurirangiza murirangije. Mukarangiza murimenye muryumvise. Nibatewemo muryumvise rishizwe kumugaragara. Hallelujah. Ijambo rya gatandatu ngo yabase imigisha, aharura ibigwi, asubira mu bigwi Imana yakoze. Abaza Imana ya Isiraheli arayibaza ati, se aho si wowe y'Amana, Imana yabasugukuruza y'abanyirabo kuva kera? Icya kabiri, si nawe kandi utegetse abami bose b'abanyamahanga? Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Yarashatse kuvuga iki? Yarashatse kuvuga ngo n'abariya banteye bari mu biganza byawe, gira uko bigira, ubafite mu maboko yawe. Amen. Amen. Ngo amare gushikiriza Imana icifuzo no kuyigaragariza ko ari Imana ifite ubutware kubiriho byose,
n'abami bose bisi afata ingamba zo kurwana intambara. Amen. Mutegera ingamba yafashe. Aho tugiye gusimba dusome ku murongo wa 20. Dutegere ingamba Yehoshafati yafashe. Bwana sifiwe. Amen. Ku murongo wa 20. Haravuze ngo bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo barasohoka baja mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati nimunyumve yemwe abayuda namwe abatuye Yerusalemu. Ijambo rya mbere, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa. Ashizeho ingamba. Bwana sifiwe. Ijambo rya kabiri, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Ijambo rya gatatu, nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe. Barangaje imbere y'ingabo bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Usewe samusanga. Usewe samusanga. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Daudi yaravuze ngo kunda nari umusore mbereye mu busore bwanjye ngo ndinze saza ntarabona umuntu wayobose Imana wasanze Imana. Bwana sifiwe sana. Bagira asabye kuko kw'Imana Daudi yaravuze ngo harimo byose. Kode ni iyi nuko uyoboka inzira ya ye ukamushaka ukamukurikira. Mwumvise ingamba Yehoshafati yafashe. Reka ngezaho. Bwana sifiwe. Amen. Dusoma kuri 22. Havuze ngo batangiye kuririmba no guhimbaza ngo Uwiteka ashiraho abo gucira igico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku misozi ya Seyiri bateye i Buyuda baraneshwa. Imana nihabwe icubahiro. Mukomere Imana amashyi kubw'iryo jambo. Oya musubira mukoma amashyi yo gusinda. Bwana sifiwe. Amen. Ngo batangiye kuririmba batangiye guhimbaza no gucurangira Imana ya Israeli. Ababanzi bari babatengo bagira gute? Baraneshwa mu izina ryande ry'Imana ya Israeli. Nimwakira icyo gisubizo. Amen. Dusenga kugira ngo twakire ibisubizo by'ibyo twasengeye. Amen. Amen. Intego yo gusenga kw'abakristo, intego yo gusenga kwacu, dusenga tugamije kugira ibintu twakira, tugamije kugira ibintu dutsinda, tugamije kugira ibintu twunguka. Amen. Tidusenga gusa twaraza oya nk'ibintu bidafite umusaruro, ahubwo mu izina rya Yesu Kristo nimwakira umusaruro w'ibyo mwasengeye. Amen. Haleluya. Iminsi 7 ya mbere ni iminsi yo kurwana, fronte guhangana n'ibyo twarimo dusengera. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Iminsi 10 isigaye. Bwana sifiwe sana. Amen. Ni iminsi igaragaza abantu bari mu gisubizo. Muzabe muri muhimbaza muramya Imana, mushima Imana. Haleluya. Hallelujah. Iminsi 7 nisubiyemo. Ni iminsi yo guhangana, ni iminsi yo kurwana, ni iminsi y'urugamba rukaze rukomeye. Ariko uyu munsi wa none Imana irabishimye mu izina rya Yesu. Amen. Muzi cyakurikiyeho ngo bamaze guhimbaza no kuramya no kuririmba, ngo abanzi babo ngo barahindukira
nyine ngo basubiranamo umwe ngo gahindukiza inkota yakayicumita mugenzi we umuri hirya nabaga akayimucubita ngo ntihasimbuka n'umwe. Amen. Amen. Ntihagira ate? Yes. Ntihasimbuka n'umwe. Reka turangirize ku ijambo rivuga ngo imbaraga ziva mu masengesho yo kwiriza. Siyo teme. Imbaraga dukura mu masengesho yo kwiriza. Dawudi yaranditse muri Zaburi ya 24 arabaza ngo ese ninde ukwiriye kuzamuka ku musozi wera w'Imana ya Israeli? Bwana asifiwe. Hallelujah. Ninde muntu ukwiriye kuzamuka uwo musozi? Ninde uzazamuka umusozi wera w'Uwiteka? Ninde uzahagarara hera he? Aravuga ngo n'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye utigeze kwerekeza umutima we kubitagira umumaro, ntarahira ibinyoma, uwo niwe ngo uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Amen. Amen. Ninde muntu ukwiriye kuza imbere y'Imana? Ninde ukwiriye gusenga Imana? N'umuntu umeze ati? Ninde muntu ukwiriye gufata iyo ngingo? Ninde muntu ukwiriye kuzamuka ku musozi w'Imana gushaka Imana? Dawudi yavuze ngo n'umuntu utarigeze na rimwe udafite mu mutima wiwe ngo ibitekerezo ngo bimuganisha kubitagira umumaro. Bwana asifiwe. Ngo ahubwo ufite ibitekerezo bitekereza gushaka Imana kwa kundi Yehoshafati yabigenje ngo yiyongeze gushaka Imana, ngo yitera umwete wo kongera kandi kugira gute gushaka Imana. Amen. Amen. Birasaba ko igihe cyose duhindukije ibitekerezo byacu, dutekereje gushaka Imana. Hallelujah. Tubisezerana n'imitima yacu. Amen. Tukamenya icyo tugiye gukora. Tugiye gukora iki? Ese nje ugiye gukora kwije kriteri zo kuzamuka umusozi wera w'Imana ya Israeli? Tugeze kirenge mu cya Yehoshafati natwe twabikora. Hallelujah. Amen. 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 Yehoshafati ni mwarimu w'iyi minsi yacu 20 n'ingahe 20 niwe mwarimu, niwe watwigisha, niwe duhatugenderaho, niwe twafatiye ikigo. Hallelujah. Amen. Ariko bisaba ko tugenza nguko yabigenje. Amen. Imana niyo yaremye umuntu kandi muri iri byaremye ngo yaturemeye kugira gute Kuhimbaza. Turayishimiye waturemeye Kuhimbaza. turagushimiye waturemeye kuguhimbaza ushimiye. Haleluya. Ninde muntu ukwiriye guhimbaza Imana? Ni nande muntu ukwiriye gusenga Imana? Ninde muntu ukwiriye kuzamuka umusozi wera w'Imana ya Israeli agiye gushaka amaso yayo? Ni umuntu udafite mu mutima we ibitekerezo bitafite umumaro, udafite icyerekezo cy'ibitagira umumaro. Ni umuntu muri we ufite umutima umwe. Uwe mutima ushaka Imana. Tugituma kera badata baje gusenga bakabanza bakavugana bagasaba naho imbabazi, bagasubira mu bintu bitari byiza bashobora kandi kwari ukubishakisha kugira se ngo nabibagiraga mugani wa musaza taziyari n'amakosa yagiraga. Bamubwiye bati nimba hari icyo uvuga ku mugore wawe gagiye gupfa toya ye nagende nta n'amakosa yigirira. Bakishakisha ikintu gishobora kuba cyo kumahura n'ubwiza bw'Imana. Bagamije kugira umutima ukiranuka imbere y'Imana, bagamije kugira umutima wera imbere y'Imana, bagamije kugira ngo Imana iri mu ijuru kubaza kuba barimo basenga Imana yumve gusenga kwabo. Hallelujah. Hallelujah. Iyo ntambwe niyo ntambwe ya mbere mukwiriye gutera kandi abizi ko mwayiteye.
niba hari utarayitera yarakereje. Iyo niyo ntambwe yambere guca gusenga, yo kuzamuka umusozi w'Imana. Unukubanza kwicara ukinira ukisuza. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yaremye umuntu kandi ngo imuremeye igikorwa kidasanzwe gitandukanye n'ibindi biremwa byose. Yaturemeye kwihimbaza. Mu yandi magambo, umugabane wacu ni uwo gukora mu bwami bw'Imana. Umugabane wacu ni uwo guseriva ibwami, mu bwami bwe, mu bikorwa by'Imana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ifata ibimera munsi yari kurema, ngo ufata ibimera byose, irategeka ngo ubuzima bw'ibimera, ibimera nibitegereza ubuzima bwabyo mu gitaka. Nategetse ibimera bizagira ubuzima kuko bigide kuko bishize mu gitaka. Bwana asifiwe. Amen. Ifata ikiciro cya kabiri cy'ibintu yaremye, ngo cyari ikiciro cy'ibiva, izuba n'inyenyeri n'ukwezi. Ngo Imana irategeka iravuga ngo ubuzima bwabyo ni bube hehe? Mwisanzure mu izina ry'Imana ya Isiraheli. Haleluya. Hallelujah. Ikiciro cya gatatu cy'ibyo Imana yaremye, ifata ngo amafi, irategeka iravuga ngo amafi ubuzima bwayo ni mu mazi, amafi nava mu mazi azatakaza ubuzima. Ifata ikiciro cya kane cy'ibyo yaremye, ari we mwana w'umuntu, iravuga ngo umuntu we Imana cyubahiro. Haleluya. Hallelujah. Iravuga ngo umuntu we ubuzima bwe ukozeho, zabunkozeho. Bwana asifiwe. Amen. Mwumva ku gaciro. Imana ifite ubuzima bwacu ngo ibushira muri yo. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu buri mu Mana. Kwa kundi y'urufi ruvuye mu mazi buza butakaza ubuzima. Kwa kundi yushikuye ikigori gihe kimera ukagikura mu butaka gitakaza ubuzima. Uko niko umwana w'umuntu yavuye mu Mana abatakaje ubuzima. Bwana asifiwe. Amen. Satani ngo igira ishari kubera ikibanza umwana w'umuntu yari yicaye. Amen. Yosha umwana w'umuntu yisanga yavuye mu bushake bw'Imana. Umwana w'umuntu avuye mu bushake bw'Imana, Imana yongera kandi guca inzira yo kugira ngo hagumeho ubusabane hagati y'umuntu n'Imana. Niyo iyi nzira yo gusenga Imana. Hallelujah. Hallelujah. Gusenga ni kintu ni cya kabiri, cyoba ni cya mbere, cyoba ni cya gatatu. Billy Graham ngo baramuhaje batase uwo tugaragariza wakuye izo komeye gutyo, ukuntu wazamutse vuba mu buryo bw'ubumana, ukuntu wabashije gukora ibintu bikomakomeye ku isi, ukuntu wavuze ubutumwa bwiza, wotubwira wo kwizo mbaraga, izo mbaraga zikomokeye. Billy Graham ngo arababwira ngo ikintu cya mbere, arababwira ngo ndababwira ibintu bitanu ngo byampesheje zino mbaraga zo kubasha kuvuga ubutumwa ku isi, kandi byanshoboje byatumye nzamuka cyane vuba mu buryo bwihuse. Yarababwiye ngo ikintu cya mbere ngo no gusenga, ikintu cya kabiri ngo no gusenga, ikintu cya gatatu ngo no gusenga, ikintu cya kane ngo no gusenga, ikintu cya gatanu ngo no gusenga. Bivuga iki? Ni byiza gusenga Imana. Gusenga Imana ishoboza ubaka hagati y'itorero n'Imana, hagati y'umukristo n'Imana, hagati y'umwuka wera n'umuntu, hagati y'umwuka wera n'Imana. Nta kindi kintu bizazubaka ubusabane. Murandahuye? Zubaka iki? Ubusabane. Umunsi Imana Yesu ngo yarimo aganira n'abigishwa be, ngo baramubwiye ngo ibyiza no kubwira kutwigisha ukuntu tuza dusenga. Bwana asifiwe. Bati data ukuntu twoza dusenga ubitwigisha. Yesu aravuga ati ni ukuri biriye kubigisha gusenga icyo aricyo. Arabahamagara ngo arabicaza
mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 6 ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11 cyangwa ugakomeza kugeza ku murongo wa 14. Bwana Safiwa sana. Amen. Arababwira ngo nimusenga muzaje muvuga mutya muti. Ijambo rya mbere yarababwiye ngo data wa twese uri mu ijuru. Iri jambo data wa twese uri mu ijuru riri mu isomo rikomeye. Bwana Safiwa. Amen. Isomo ririmo ndibabwira kugira ngo rizabagirire akamaro. Ijambo data wa twese uri mu ijuru rigaragaza relation hagati y'umuntu n'Imana, hagati y'umwana n'umubyeyi, kwa kubahana kuba hagati yabo. Haleluya. Hallelujah. Kwa kubahana kuba hagati y'umwana na se, ya affection iba hagati y'umubyeyi n'umwana we, rwa rukundo ruba hagati y'umubyeyi n'umwana we, kwa kwegerana kuba hagati y'umubyeyi n'umwana we. Yababwiye ko ariyo ntambwe ya mbere ikwiriye gutuma umuntu yobasha gutinyuka kumpagarara imbere. Niba hagati yaje nawe atari gusaba, niba utari umwana ngo ngubere so, ntushobora gutinyuka imbere yaje. Ariko niba hari ubwo busabana, uzaje uvuga uti data wa twese uri mu ijuru. Imana ni data. Nawe akubereye so? Nukuri niba akubereye so, ntugahweme kumusaba icyo ushaka cyose azagikora. Amen. Data wa twese uri mu ijuru. Ukabivugaga nyine ariko bimeze. Ese koko niso Imana ni data? Nimba Imana ari data, icyo dusaba cyose data azagira gute? Azagikora. Komera Imana amashi. Ijambo rya kabiri yarababwiye ngo muzatera intambwe ya kabiri. Ijambo rivuga ngo izina ryawe ryubahwe. Iri jambo izina ryawe ryubahwe icyo risobanura. Bwana Safiwa sana. Amen. Abantu benshi babimenyereye mu madini barabasenga, abametodisi barabisenga bakabiririmba bagatambuka, ariko ningahe isomo ntibaza bamenye neza intego yayo. Mva mabwire, izina ryawe ryubahwe. Iri jambo ririmo ijambo kuramya, ufukamira. Bwana Safiwa. Amen. Guca bugufi. Data izina ryawe rigira gute? Ryubahwe. Umuntu udafite guca bugufi umutima we, umuntu udafite kuramya mu mutima we no guhimbaza Imana mu mutima we, uwo muntu ndakwiriye kunsenga. Ariko igihe kirageze abasengera data mu kuri no mu mwuka. Uko kuri no mu mwuka nuko babyeyi, nuko dusenga duciye bugufi, turamya dusingiza iryo zina. Iryo zina ndarikunda y'umucyo ngozi wanje, iryo zina rihebuje, niryo niringiza. Haleluya. Izina ryawe ryubahwe. Izina ryawe ryubahwe data we. Yeah. Iyo tubivuga umutima ariko bihaye bivuga. Imana ngo izireba uko kubaha kuri hagati yacu nayo. Bwana Safiwa sana. Amen. Nicyo twakwigira ku ntwari zatubanjirije. Imana ikavuga ngo nukuri kurikije ukuntu uyu muntu yubashe. Bwana Safiwa. Amen. Kurikije ukuntu uyu muntu andamya ampimbaza ndabikora. Kandi nejo atasabye izitanga na bonus y'ibintu utazosaba ejo bizaba yabikoze. Izina rya data rigira gute? Ryubahwe. Tubivuge twese. Izina ryawe ryubahwe. Izina ryubahwe. Haleluya. Haleluya. Dusubiremo. Uko twamaze kuramya no guhimbaza, twaramisha bikomeye. Subiremo. Izina ryawe ryubahwe. Izina ryawe ryubahwe. Tamwe ya gatatu. Arababwira ngo ikintu cya gatatu mukwiriye gusaba ngo muzavuge mutya muti ubwami bwawe buze. Vuga ngo ubwami bwawe buze Mana. Ubwami bwawe buze. Subiramo kandi ubwami bwawe buze Mana. Ubwami bwawe buze. Ubwami bugizwe n'ibintu bitatu. Ubwami bugizwe n'ibintu bitatu. Uze kubishaka turebe niba ubifite muri wowe. Ikintu cya mbere ni umwami. Ikintu cya kabiri ni abayoboke. Ikintu cya gatatu ni amategeko, reglement.
amabwiriza agenga ubwami bw'Imana icyubahiro. Bwana zifiwe, Bwana zikuze sana. Haleluya. Ubwami bwawe bugera gute? Buse bivuga iki? Guverinoma y'ijuru imanuka yesitale muri wowe, tugenda nguko. Baravuze ngo ntabwo tukira abacu ngo twigenge, tugira amategeko duso tugenda nk'abantu barezwe gusa, duso tugenda nk'abantu barerewe ibwami, tugenda nk'abana b'ibwami, tugira amategeko atugenga. Ufite amategeko abagenga? Iyo uzumva hari itegeko rikugenga. Muzumva hari amategeko abagenga. Ubwami bw'Imana bugira gute? Ubwami bw'Imana buse. Ntabwo tugenda nk'abantu batareze, tugenda nk'abantu bareze kandi barerewe he. Hari amategeko, siko kuri? Izo ntebe zine numara kuzicaraho, Bwana sifiwe sana, uzabone gushikiriza izo ntebe zine. Yehoshafati yarazicaye. Bw'Imana cyubahiro. Ijambo rya mbere ngo Yehoshafati, Bwana sifiwe sana. Yehoshafati ni umwami wa gatatu. Mungurikire gatoya usubire muri histoire bukeye. Yehoshafati ni umwami wa gatatu w'inzu ya Yuda. Impamvu mvuze ngo inzu ya Yuda, inzu ya Yuda yiswe ngo bwabaye ubwami bw'inzu ya Yuda nyuma y'umwami Salomo. Salomo ni umwami wa gatatu wa Israeli yose kwa ujumla. Umwami wa mbere ni Sauli, umwami wa kabiri ni Daudi, umwami wa gatatu ni Salomo. Ngo bagere ku mwami Salomo, Salomo ngo akora ibyangwa n'Imana, ngo akora ibyangwa n'Imana avuye mu maso y'Imana, akora ibitandukanye n'ibyo kurusa Dawidi yakoze. Reka mbashire ku mayanga ibyo Dawidi yakoze. Ikintu cya mbere Dawidi ngamaze kugera ku ngoma, ngo yashizeho abaririmbyi bakuririmba. Yehoshafati muri ibyo yakoze ngibyo sekuruza Dawidi yakoze. Bwana zifiwe sana. Yari afite ngo bakoteri batatu bakuru bakomeye mu migwi yaririmbiraga Imana, yari yarashize mu rusengero. Dawudi kumunanumva. Umugwi wa mbere ngo wari umugwi wari ukuriwe n'umugabo bita ngo ni Hemani. Hemani yari afite igrupe y'abaririmbyi ngo bazaga baramya Imana bagahimbaza Imana. Ngo Imana ikavuga ngo Dawu, kubera iki kintu wakoze cyo gushiraho abaririmbyi, uzategeka kuzageza ubwami bwa Yesu Kristo bw'imyaka 1000 buje ku isi. Haleluya. Urangiye. Imana ikavuga ngo kubera iki kintu Dawudi yakoze, nongeye kandi gukongera manda. Nejo nzakongera manda. Nejo bundi nzakongera manda. Ingabo za Hemani gusa ngo zishuranze. Zacura la ndirimbe tuineza yo wangiriye, mutima wanje uzuishime. Bwana zifiwe sana. Grupe ya kabiri ngo yari yabona umukozi w'Imana Yedutuni, niwe witwa ngo ni Etani. Ngo yari afite grupe yazagiririmba kurusha abantu bose, ngo bazaga baramye bagahimbaza Imana. Ngo Imana ikavuga ngo kubera kino kintu Dawudi yakoze cyo gushiraho uyu mugwi wa Etani, uyu mugwi wa Yedutuni, mwongeye Imana. Nejo abana be nibacumura sinzabyitaho. Imana ngo mushira imbabazi za reserve kubera ikintu ciza yakoze. Grupe ya gatatu yari grupe ya Azafu, conducteur mukuru Azafu. Kandi mwonumva Dawudi ngo yararahiye ngo inzu y'Imana ntizabura nk'umuntu, uzageza ingoma yiwe kuzageza ashaje. Kuva umunsi isanduku ry'Imana ritaha muri Israeli Dawudi arigaruye, kugeza umunsi Dawudi apfa, mu nzu y'Imana, mu ngoro y'Imana ngo hari atarabura abantu. Ndoro ko yari yarabigenjeje. Iyi migwi itatu yazaga ije biki? Murabona imiryango Sizeri za mu gitondo muri burakeye, Asafu yazaga zinduka mu ikanisa ngo agacomeka ibidari. Bwana zifiwe sana. Amen. Haleluya. Rero yashomese rimwe kugeza imyaka 40 ishize ya Dawudi. Yaruha saa sita midi ngo agafata pause, yafata pause Yedutuni ngo kwinjira muri muryango ni groupe yiwe bakababageza inzu y'Imana ndikabure nk'umuntu. Haleluya. Yedutuni ngo karirimba akageza Sizeri za nimugoroba. Bwana zifiwe sana. Amen. Etani Hemani ngo kabarashitse.
imyaka 40 irashira Dawudi ataragera mu kanisa atarabura baririza Imana muzi ibintu yakoze ngo hitica ibigirwamana muri Isiraheli ibigirwamana birashira kugeza Dawudi ashaka Salomo ngo yimi azana amanyanga nkayo ngayo azana ibintu ashaka abagore benshi umugore wese akazana ikigirwamana cy'iwabo umugore akazana ikigirwamana cy'iwabo umugore akazana ikigirwamana cy'iwabo igihugu ngo kirandura igihugu ngo gucandure Imana ngo ibwira Salomo ngo Salomo kubera ko udahagaze neza kwatse ubwami bwa sogokuru Dawudi bwa so Dawudi gusa kubera ko hari ico navuganye na Dawudi tohindukaho sinzaba umwaka bwose nzamusaje ako gace nikwiswe ngo n'ubwami bwa Yuda amazi abiri gusa inzu ya Benyamini inzu ya Yuda muranuvise izindi zose cyo zimuvaho kubera ko atahara ahagaze neza mu bushake bw'Imana na Benyamini yasigajwe n'iki yasigajwe nuko ngo nabo mu gice cy'abami nabo ngo Sawuli gani wabanjije ngo ndajana n'abasivile aragumana n'abandi babo inzu ya Yuda n'inzu ya Benyamini icyo ngo bazaga bashira ataha abandi turanze twebwiga turi inzu z'ibwami z'abami Sawuli gani wabanjije Dawudi nakurikiraho naje sinjana n'abandi ndasigara inzu abami turasigarira haleluya mungurikire gatoya bwana zifiwe Amen. Salomo avuyeho asingiriza umuhungu we ngo ni Rehobowamu Rehobowamu ngo akora ibyangwa n'Imana akurikiza se Salomo ngo haje umuhungu we witwa ngo ni Abiya amen Abiya nawe ngo akurikiza ingeso za se ngo hasha umuhungu wa Abiya witwa ngo ni Asa ngo atafakara ingoma ya Dawudi ngo kurura ingoma ya Dawudi akurura ingoma ya Dawudi ngo arayizana arayesitara ngo agendera mu bushake bw'Imana umuhungu wiwe Yehoshafati ngo nuwo kanga habaye wakane akora ibishimwa n'Imana Imana ibamugisha Amen. izo ndebe zose zitatu twari tuvuze data Yehoshafati ngo akurikiza ingeso za segukuru Dawudi tiyakurikiza ingeso za Yerobowamu na Abiya n'abandi bari bavuyeho ngo akurikiza ingeso za sekuru Dawudi ngo akora ibishimwa n'Imana ngo kuko sekuru Dawudi yaguze gute ngo kuko sekuru Dawudi yabikoze abona Imana nkase Imana bamugisha Amen. Imana ngo ihabwe icyubahiro ku ngoma ya Yehoshafati cyatumye Yehoshafati atinyuka kuza imbere y'Imana nje gusoza arababwira rero ngo umuntu amaze kwicara kuri izo ndimi zitatu ngo asabe avuga icyo yifuza Yesu abwira abigishwa arababwira ngo mujye musenga mutya muti uyu munsi uduhiza kujya byacu amen iyo ni intambwe ya kangahe intambwe ya 4 banza utere ziriya zitatu ubone Imana nkaso uhimbaze unaramye izina ryawe ryubahwe ubwami bw'Imana umanuke muri wowe ugendera mu mategeko yayo jambo rya 4 intebe ya 4 uzayicaraho uvuga ati dore ntavyo kuryaga dufite Karumeri Imana ibamugisha Amen. papa ndore turi mu ideni rya makaro izi ntebe urabindi turishura Imana subahira Hallelujah. Bwana zifiwe Amen. uzaboneka kuvuga ivyo bibazo naho mwari muzumva mushike mugatangira mukavuga ibibazo ndi muramenye uko muhagaze ko mwicaye mugiye kunde izo ndebe muzicayeho ndazi Imana ni so muraramye mukanahimbaza izina ryayo ubwami bwayo buri muri mwebwe ko yayo murashira mugatangira gutanga amashida y'ibibazo by'intebe n'amakaro n'ibindi hejuru ariko Imana yarabagasani irabashigikiye mu izina rya Yesu Kristo Bwana zifiwe Amen. ariko Imana ibamugisha cyane Amen. haleluya Hallelujah. ibyo ni mubigeraho muzasaba icyo mushaka data uduhega none ibyo kurya byacu by'uyu munsi amen Amen. amen Hallelujah. ijambo rya 3 hajemo akandi gakesho ngo duharire imyenda yacu ariko par condition kuko natwe tugira gute kuko natwe tuyiharira abandi banza urebe umaze gusaba Imana iyo usabye Imana ihita ikurebamo mugenzi wawe kugira ngo Imana yakire demande yawe
ibanza kumenya ko ntacyo nta kibazo ufite hagati yanje nawe. Uyu muntu yansabye ariko ko mbaye ndangiza se ko hari akantu katagenda hagati yiwe na mugenzi we, gakureho ubone kugira gute, ubone guhabwa icyo usabye. Imbogamizi z'ibyo twasabye zifira mu nshuti, zifira muri bagenzi bacu. Amen. Mpamvu Imana itazayishura ibibazo byacu si uko itaba yabyumvise, iba yabyumvise ariko ibisubizo byayo ni abaturanyi, izabicisha mu baturanyi, izabicisha mu muturanyi wawe. Iyo ubwiye Imana ikibazo cyawe nta kindi Imana ihita yirukangiraho gutegera, irabyumvika cyakira, ariko yarangiza itegereje kugicisha muri igisubizo cyawe, gitegereje guca muri mugenzi wawe, igasanga ya nzira warayugaye. Usabwe kugira gute? Usabwe kujya gusaba wasize wuguruye. Nta tufana mugenzi wawe, utuharire imyenda yacu kuko natwe twayihariye abagenzi bacu. Erega abagenzi bacu niyo marembo y'ibisubizo byacu. Bwira mugenzi wawe nguri irembo ry'ibisubizo byanje. Ngiye kubasiga. Amen. Ariko mumbabarire, subira umubwire ngo burya niwe werembo ry'ibisubizo byanje. Bwana Zefiyo, fungura akabati kawe ni mwene se yewe, shira mu rufunguzo mu izina rya Yesu Kristo. Fungura. Bwana Zefiyo, haleluya. Nubabarira uzabusubishwe. Ibyo cyawe aho nikashe ukabura gitahanye mu izina rya Yesu Kristo. Namwe niko muzumva Imana ibamugisha. Iyo wishimiye mugenzi wawe buryo ibisubizo ni 5. Reka mvuge tuno tonto. Ijambo rya mbere rigaragaza inyungu ya mbere dukura mu guhagarara mu kwicara ku ntebe mu bushake bw'Imana. Ibyo ushakaga bibe mu isi kuko bibahe kuko biba mu ijuru. Ubwo bushake tubukuramo inyungu zitanu. Inyungu ya mbere, Imana izidutega amatwi ikaguha umwanya. Imana iziguha umwanya wayo. Iyo uhagaze mu bushake bw'Imana, Imana izitegerera gusenga kwa bere, iziguha umwanya wayo, iziguha umwanya, give you is time, iguha umwanya wayo. Ijambo rya kabiri iguha iyo uhagaze iyo usenga uhagaze mu bushake bwayo, nyuma yo kuguha umwanya wayo no kuguha umwanya ikagutegera. Ijambo rya kabiri ngo izayishura icyo wayisabye, izayishura ibibazo byawe. Ijambo rya gatatu ikongera ikakwibira n'amabanga, ikakubwira amabanga yayo, ibyo utaruzi bizabejo ikabikubwira. Ijambo rya kane ngo ikagambirira kukubabarira no mu gihe none utayisabye imbabazi, kavuga ati nejo nancumuraho sinzabyitaho. Ijambo rya gatanu ikaduha amasezerano y'igihe kirekire. Hari abantu benshi amasezerano yabo yasohoye nta yandi bafite. Uyu munsi tugiye kubahanurira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka ngeza soreza ibindi sinobivuga, ariko mva uko nshoje. Iyo dusenga duhagaze muri ubwo bushake bw'Imana, tuvuye kuba ijambo ry'Imana rivuye kutubwira, Imana izidusohozeho ayo majambo atanu. Irya nyuma turangirijeho, Imana iziguha ngo amasezerano y'igihe kirekire. Amasezerano y'akangahe? Y'igihe kirekire. Saya ngaya yo kuvuga ngo wenda ku rugero ugiye kubona karangira mu mwaka uza. Iziguha amasezerano y'igihe kirekire. Azakurikirana urubyaro rwawe, agafata abuzukuru bawe, agashikira n'ubuvivi bwawe. Katusenga Imana ni mufi hasi. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya! Haleluya! Ni mubeho mu izina rya Yesu. Amen. Mubeho amasezerano y'igihe kirekire. Haleluya. Cyo gusaba amasezerano y'igihe kigufi. Amasezerano y'igihe kirekire. Somo ry'uyu munsi nari nateguye ryari ryo kubaramusa, kwari kubaramusa. Nyuma n'imbere ushizeho ukuboko kwawe. Kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira
kuransumba simbasha kugeraho. Amen. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Muri yumvira ni mu rurimi rwacu. Ko murumva siringara si icongereza ni mu rurimi rwacu. Uwiteka warandondoye uramenye. Uzi imyicarire yanje n'imihagurukire yanje n'imigendere. Bwana asifiwe. Ngumenyera kuri ijambo ritaragera. Ururimi we. Bwana asifiwe. Ingose imbere n'inyuma. Iri jambo nyararisomye imbere arishe. Ngira ubwoba ndatinya. Ndavuga ngo ese itugose imbere n'inyuma. Ukiza yamenye uko nagenze, uko naryamye, uko natekereje, uko navuze, uko nicaye, uko nagiye ku kasoko guhaha, uko nicaye mu wanje, uko mpamvugana n'aba irabizi byose. Ndatinya. Mureke dutinya. Kugira ngo tuneshe abamediyani nuko tuba twatinya. Kugira ngo tugwanishe biriya byose by'amasengesho nuko tuba twatinya. Turi mu kuza hano muri Karumeli tukama dusa neza hano tugasa neza pe, ariko twasohoka ntiduse twari dusa. Iwacu ruguru abamama bageza bagenda bakambara urupande, bagakenyera urupande rusukwago, bagakenyera urundi rusukwago, bakambara iribaya risukwago. Bisobanura ngo ukaba yambaye lendi mariti merkeredi, kubera ko yambaye bijya bidasa bakabyita ngo nukurobeka, abakristo bikigiye ko turarobeka. Uva muri Karumeli ufite ishusho ya Karumeli, wagera hariya kuri Duze ukambara indi shusho, wagera kuri Tereza ukambara iyindi, wagera mu mujyi ukambara iyindi. Ariko nimureke tureke kwishushanya, tureke kurobeka kugira ngo tuneshe abamediyani. Nuko tutarobeka, nuko tugasa nabi, nuko dusa podium, nuko dusa nija, nuko dusenga, nuko twirinda kurobeka kugira ngo tuneshe. Twirinda tugasa, tukareka gusa n'isi, tukareka gusa no mu mujyi. Imana nitubabarire. Urubyiruko rwacu nimureke tureke kurobeka, abamama bacu nimureke twirinde tureke kurobeka. Tubicitegererezo cy'abana bacu, batwigireho ingeso nziza, batwigireho imirimo myiza, batwigireho ingendo nziza. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Nimureke dushake kureka kurobeka. Iki si cyo gihe cyo kurobeka, iki si cyo gihe cyo kwishushanya, iki si cyo gihe cyo kuza ngo naje mu masengesho ya 20 jours ya buri munsi wamara kugera mu rugo rwawe ukabungundi. Abakibu barantangaje by'ukuri, bahanza amaso kubyisi bizashira, baja mwitorero bambaye uruhu rw'intama, hanze itorero bakabinyamaswa. Tabari torero uzamaraso yawe, tabari imitima y'ubwoko bwawe mana. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Mureke duse n'ikanisa, mureke duse n'itorero, mureke dutunge Pasaka mu mitima yacu. Nutunga Pasaka mu mutima wawe tuzaro, nutunga urupfu rwa Yesu mu mutima wawe kubwiriza gusenga. Kugira iminsi 20 n'umwe uhawe usenga wiyirize barinde kukubwiriza. Uzaba ku mavi, uzahora ku bicaniro kuko watinye mu maso h'Imana. Nimureke dutinye mu maso h'Imana, nimureke twige gutunga imitima y'ubwe. Tugeze mu gihe kigoye, tugeze mu gihe curi, tugeze mu gihe kitari cyo kurobeka, tugeze mu gihe kitari cyo gutinya mu maso y'Imana. Itugose imbere n'inyuma taco tuzireguza. Nta na kimwe kitavugiwe hano hantu, nta na kimwe tutarezwe umunyamurenge kasha mu Mana, ariko twabigize bisanzwe. Ariko nimureke tureke kumenyera ikanisa, nimureke tureke kumenyera itorero, nimureke tureke kumenyera amagambo y'Imana. Nimureke nimuve muri ibi kugira hano mu ba Efeso. Ndatekereza ko ari mu ba Efeso baza bavuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo kanguka wowe usinziriye kugira ngo Kristo abone ko kumurikira. Nimureke tukanguke muri iki gihe Kristo atumurikire. Twatoye ugenzi bugoye ruruhishe, ariko kugira ngo turusoze nuko tuzaba twabaye maso. Kuko ngo iyo wabaye maso umenye ushobora umujura aza akakwiba, tashobora kukwiba. Ariko isinziriye umujura arakwiba
kuducukura rero nimureke tube maso Karumeli kugira ngo duhagarare neza duhagarare mu mbaraga z'Imana bareke kudukangurira amasengesho dukuze twarakuriye mu masengesho mureke bareke kuyadukangurira tuyabamwe igihe cyose ijambo ry'Imana niganze amen